iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Kuba dukurikira kuri internet mwadusanga kuri wa3 akadomo radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu mpera z'ukwezi kwa kane, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye ibiganiro n'intumwa zihagarariye imitwe 30 yitwara gisirikari mu burasirazuba bw'igihugu. Ni ibiganiro byabereye i Nairobi muri Kenya bigamije gushakisha uko amahoro yagaruka mu gihugu hose. Muri iki kiganiro cya none turibanda ku ntara ya Kivu y'Epfo, ahakomeje kuvugwa ibitero bitandukanye ku moko atuye ako karere. Abatumirwa bacu uyu munsi barimo Bwana Aimable Nabulinzi, uyu akaba ari umuvugizi wa Mai Mai Bilonze Bishambuke. Uyu mutwe wo ntiwatumiwe muri ibyo biganiro. Hari abandi turimo gushakisha kuri telefoni, mugenzi wanjye mu buhanga bw'ibyuma nababona nabo turaza kubakira, ariko reka duhere kuri Bwana Aimable. Wiriwe neza? Mwiriwe. Ni amahoro aho ngaho muri Kivu y'Epfo. Ese muherereye he? Ni amahoro kabisa, turi muri Kivu y'Epfo mu misozi miremire ya Rulenge, ahantu bita Kabanja. Hano ni secteur ya Rulenge, territoire ya Fizi, groupement Basimunyaka Sida. Aho niho tuherereye. Urakoze cyane. Hanyuma nk'uko nari mbivuze, muri iki kiganiro dufite n'abandi batumirwa kuri telefoni. Dufite Bwana Cowboy Olivier. Wiriwe neza? Cowboy Olivier, wakwibwira abakurikiye ijwi ry'Amerika inshingano ufite mu mutwe wa Gumino? Uyu akaba ari umutwe ugizwe n'abasore bo mu bwoko bw'Abanyamulenge. Uri umuvugizi wayo. Iki kiganiro rero nk'uko nari mbivuze ahanini kiribanda ku biganiro byabereye i Nairobi, byari birimo Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'intumwa zari zihagarariye imitwe igera kuri 30. Bwana Koboyi, uri mu bari bahagarariye uyu mutwe wa Gumino. Mbere na mbere gerageza utubwire, mutumirwa muri ibi biganiro, icyo mwifuzaga kugeraho cyari iki? kugira ngo turebe ko hari icyo bishobora kudufasha kugarura umutekano mu karere kacu no mu gihugu cyacu. Nari mbivuze, turi kumwe kandi na Bwana Aimable Nabulinzi. Uyu ni umuvugizi wa Mai Mai Bilonze Bishambuke. Uyu mutwe wanyu ntago watumiwe, Bwana Nabulinzi? Mwarahawe impamvu mutatumiwe? Oya, twebwe kabisa ntabwo twatumiwe, nta mpamvu twaba twarahawe.
ni uko gusa batwanze, ntibaduhamagara, ntibatumenyesha. Ni igitangaza cyatubayeho kubona yuko umubyeyi afite abana babiri bahaye barwana, akavuga ngo reka aje kubakiza, agahagamara umwe agakiza umwe akareka uwundi. Twe ntabwo twatumiwe, ntitwanabimenye, n'ubu nyine ntituzi n'icyaganiriwe muri icyo kiganiro cya Nairobi. N'uyu munsi ntituzi amajambo yaganiriwe muri icyo kiganiro, ndetse bamaze no kuvayo amaze kurenga gusa iminsi ibiri. Bavuyeyo haca iminsi ibiri, bagumino twirwaneho androide bamabaza kudutera mu rurenge. Icyo nicyo gitangaza. Ndetse n'ubu nyine ko turibaza ese zagiye kuganirwa Nairobi ni ukugira ngo baje ngo baze batere abaturage babamare, nibyo bagiye kuganira i Nairobi. Mu magufi ni ukuvuga yuko biroze bishambuke ntiyatumiwe, ntiyaronse n'umurari, tizi ntizaganiriwe hariya muri kiriya kiganiro cya Nairobi. Bwana Koboyi, gerageza utubwire mu magambo arambuye ibyo biganiro byibanze kuki. Ndabizi ko ari ibindi biganiro biteganywa kuzahamagazwa, bizatumirwamo n'abandi batatumiwe ku nshuro ya mbere. Nk'umuntu wari uri muri ibyo biganiro, tubwire mu magambo arambuye ibyo mwaganiriyeho, ibyo mwagezeho ni ibiki? Sinzi, numvise uwabuze havuzemo uwabishambuke kandi bavuze amagambo atandukanye. Sinzi niba ari nawe ushaka kumenya amakuru azamenyeraho. Icya mbere ni uko ibyo biganiro ntabwo ari twe twabihamagaje, nta nubwo ari abanyamurenge babihamagaje cyangwa zari z'abanyamurenge nk'izo arimo avuga. Bigiye gusa nk'aho abahamagaye imitwe y'abanyamurenge yabo ntiyahamagagwa, nazo bahamagariye abantu, natwe twarahamagawe kandi ibyo twari twenyine, harimo na bene wabo bahaye avuga, hari n'indi mitwe ya bene wabo y'abapfurero n'abapfurero n'ababende n'abandi twari kumwe bose. Nazo bahamagariye, baraduhamagara ngo bashaka amahoro, bashaka uburyo bashobora kuduhamagara ngo tukavugana hejuru y'umutekano, kugarura umutekano mu karere. Turabitaba kuko twe n'ubundi ni icyo tuba duharanira, nicyo tuba dushaka ni amahoro. Byabaye ngombwa ko tubitaba, turavugana. Ibyo twavuganye, batubaje impamvu twafashe intwaro, batubaza impamvu dukomeje kuzifata. Baranatubwira ngo tubaze icyo dusabisha, wenda dushaka nko kuba ibyo twasabisha leta ya Kongo cyangwa perezida wa Kongo. Hari imitwe itandukanye, dushobora kuvuga izo navuze cyangwa se umutwe wa Gumina wavuze, ariwo nari nserukiye. Twe twagiye gucatumye dufata intwaro ari uko leta itafashe inshingano zayo zo gucunga umutekano w'akarere kayo cyangwa w'igihugu. Bituma cyane twe karere kacu kwibasiriwe n'intambara nyinshi tumaze nk'igihe. Biba ngombwa ko twirwanaho, dushaka uburyo dushobora kwihagararaho no kwishakira umutekano. Ari nabyo twakoze, ari nayo mpamvu yatumye dufata izo ntwaro, ari nayo mpamvu itumye n'ubundi tubikomeje kuzifata. nazo twasabishe nyine leta nk'izo bari batubwiye ngo tuyisabishe cyangwa tuyibwira twayisaba, twagiye ko igomba gufata inshingano zayo kugira ngo ikore ako kazi tuba dukora ariyo yakagombye kugakora. Ni nk'izo ku ruhande rwa Gumina twasubije, ubwo imitwe myinshi yagiye isubiza iyindi zayo ndashobora kumenya, kuko hanageze n'igihe bahamagara buri gikundi mu mwiherero ndashobora kumenya izo bavuze ku biti zabo, ariko icyo nzi ni izo nje navuze cyangwa se twe twavuze ku biti cyacu cy'igikundi cya Gumina. Hanyuma se ibijyanye n'ibikundi n'ibitarahamagawe ntacyo
naho niba hari n'izo twumvaga bohereje amafaranga abo bavuga twinshi hari imitwe imwe bashobora kuba baroheje nangwa n'amafaranga y'amatike bakayarya ntabwo babivugaho twebwe rero ko nta babishambuke barimo cyangwa batahamagara ubwo nyine ibo barabizi ariko nta ruhare twari tubifitemo guhamagara we cyangwa kubaho kw'iyo mitwe naho izo bindi avuga zo guterwa kwabo izo bishambuka avuga aho ngaho ngo twavuye tuba turabatera twe ntabwo turatera igikundi cyacu cya gumino ntaho kiratera kandi aho turi twebwe nta nubwo hahuye n'aho arimo avuga mu rurenge ntabwo hahuye ibyo turaza babateye wenda baharugara baza bahamenya azo bavuge hanyuma mu babazi ibyo reka tuze kubigarukaho mu kiganiro mu mwanya uza ariko reka tugaruke kuri bwana Aimable na Burinzi wumvishije Koboyi ibyo avuze ibyo bababajije uko basobanuye mwebwe iyo muza gutumirwa muri ibyo biganiro ni ibiki mwebwe mwari kugerageza kugeza kuri abo bahamagaje ibyo biganiro ni ibiki mwifuza ko byakemuka kugira ngo ako karere kanyu kagarukemo umutekano? reka mbanzirize kuri uku kuntu yavuze ukuntu yatangiye Olivier turaziranye cyane ni umuntu tugerana buri gihe muri za dialogue za Muresa 1 Muresa 2 Centre Amani ni umuntu tuguma tuganira cyane kandi tugendana nawe mu biganiro turaziranye cyane sindi umushitsi we nawe ntabwo ari umushitsi wanje yavuze ngo bararise ahandi magroupe arme y'abafrero n'indi mirara yose yari iriya ariko reka mubwire to icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa biroze bishambuke ntabwo bayirarise tiyaronze n'umurari n'umwe CNPSC ya Kutumba tiyararitswe tiyaronse n'umurari n'umwe ariko icyo reka twumvikane bwana Aimable reka twumvikane ibyo reka mbaze musubize iki gisubizo mbone kugenda kuri icyo kibazo wambajije gusa icyo nshaka kuvuga abatari bararitse kugira ngo yumve neza n'amahanga abyumve kuko kiriya kiganiro kiraboneka yuko abakiraritse ntibakeneye umutekano nta mutekano bakeneye ni abantu basa nk'abantu ba RCD bari bashatse kugira ngo bagende baganire ibyabo baje gusaturamwo Kongo igihugu cyacu ni gute nikakwa kundi natangiye kuvuga ngo ndi gute abana babiri umuvyeyi ugira abana babiri barwana akagenda gafata umwe akamuhoza undi akamureka akanga kubakira urubanza bose bishambuke tibayihamagaye Yakutumba ntibamuhamagaye Ilunga uri mu misozi miremire ya Uvira ntibamuhamagaye Bakana ntibamuhamagaye kandi abo ngabo nibo bari muri iyi misozi miremire noneho Olivier Ogumino ambwire ninde bari bahamagaye uwo barwana buri munsi iyi myaka 4 cyangwa 5 ubahora bagwana namumbwire ibyo ngibyo ngira ngo icyo yambajije reka name gusubira ikibazo yambajije twebwe biroze bishambuke niyo baturarika twari kugera hariya amahanga yose aratuzi na communauté internationale nationale locale bose baratuzi habe na East Africa Community iratuzi icyo turwanira twebwe nimba twarafashe imbunde nimba turwana na abavyeyi baziduhaye na abaturage baziduhaye kubera iki baziduhaye kibana bacu muturinde muduprotege hejuru ya magroupe arme ava muri mu bihugo ava muri ibi bihugo duhanye imbibi hariho amagroupe arme ava mu Burundi hariho za groupe arme ziva mu Rwanda hariho za groupe arme ziva za Uganda izo zose zikaza zikivanga na Gumino na Twirwaneho na Android ndetse n'amakanika n'abandi bose kugira ngo baze bakore genocide ababyeyi baravuga toya
ntituzagendera gushira dufite n'abahungu namwe nimufate kuko abandi bazifashe no kwirinda gusa no kwirinda bwana Aimable no kwirinda gukoresha amagambo akomeye cyane nka genocide ntago ari ijambo ripfa kuvugwa cyane kuko ni ibintu bitegurwa n'abantu gerageza two kujya mu marangamutima dukoresha amagambo adakenewe vuga impamvu ibyo mwari kuganira igihe iyo baza kubatumira muri ibyo biganiro tugume kuri icyo kiganiro icyo twari kuganira ni uko biroze bishambuke ni force d'autodefense ni abantu barinda abaturage n'ibintu zabo twe ntabwo turwana na leta ya Kongo titurwana na FRDC titwica abaturage tidupia tujana n'ibintu z'abaturage tidutwika n'amazu ndetse y'abaturage icyo dukora gusa ni ukurinda abaturage n'umutekano wabo n'ibintu zabo kandi icyadutangaje ni uko baretse babandi ba defenseur babandi bakorera igihugu cya Kongo babandi bafira igihugu cya Kongo babandi bakomereka hejuru y'umutekano w'igihugu cya Kongo babandi banyagirwa n'imvura hejuru y'igihugu cya Kongo bakaja kuzana barya barwana ubutegetsi bwa Kongo ni kubera iki gumina ubu nyine kararwanya ubutegetsi bwa Kongo twirwaneho kararwanya ubutegetsi bwa Kongo Android nuko M20 warwanya ubutegetsi bwa Kongo ni kiboja kuzana abo ngabo bakabararika bakabwira nti muze tuganire bakubagirwa babandi bakora defense ba auto defense ba local defense barinda umutekano wa Kongo n'abaturage bawo ariko bwana Aimable bishoboka ni kaho bafite za agenda kashe zabo ni kope yabo bafise yo kuja kuganira abaronkunzi boga buri gihugu icyo nicyo twabivuze kuko twebwe ni balkanization gusa bakeneye kuko ubanza ubaze ngo Olivier ninde barwana buri munsi Olivier arahantu wita kuri Murizo tuganira buri munsi ku cyombo buri munsi n'amarango arebana atuganira ni kuko ibaza kuzana umuntu nimba wa Uvira utuye muri ville d'Uvira atarwana nawe kandi arinje turebana buri munsi ni kuko ibatoje kudukiza tumva hari ikintu hari ahubwo se kuki mu Rwanda si ikiganiro cyo gushaka umutekano ni ikiganiro ahubwo cyo gushaka intambara kandi muri Nairobi cy'umutekano uzavira urakoze nanone wandike urakoze cyane tuzavira hariya muri Nairobi ahubwo bagiye kuzana ibito bwana bagenti twamenye ibyo baganiriye tunabizi Bwana Nabulinzi urakoze cyane iki kiganiro hanini ni ikiganiro muri Sanga duharira abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo babaze abatumirwa bacu ibyo uvuze bwana Koboyi nawe ndaza kumuha ijambo agire icyo abigusubizaho ariko reka dufate abakunzi b'ijwi rya Amerika Egide wiriwe neza uri hehe ndakwibujumura ikibazo cyawe iki ni ikibazo ni na suggestion intererano kwabo bagwanya mu karere kuko naje narabaye umugwanyi n'abamusirikare hanyuma rero ikintu cyane noshimira Perezida Tshisekedi kubona yariyumviye ko Kongo yakwinjira muri East Africa Community ibyo biri mu bintu bishobora gufasha gukemura ibibazo by'iyo mihari igwana hanyuma kandi nkanibutsa iyo mihari igwana yuko Kongo dabo pure Kongore ibyo bikomeye cyane ariko navuga ngo Kongo pure Kongore bakanaraba ibituma bagwana bidafashe bakabireka kuko ntabwo n'imwe hari yo kudestabiliza igihugu Jean-Claude ke Kongo ahanini umutekano wayo uhungabanywa n'imigwi iva hanze ya Kongo ce ne sont pas des Congolais qui sont déterminés n'abo bantu bava hanze yabivuze mu Rwanda mu Burundi mugabo kandi n'abakongomani nabo ifo kiri manifeste l'esprit de citoyenneté bakunda igihugu cyabo kuko Kongo epfore Kongo urakoze cyane amajyanye na ariko ibijyanye nabyo ni kimwe mu bintu bya mbere bikemura amakimbirane
bagiye ku meza y'ibiganiro baganire batadadika kuko nibadadika rukongo dushire akoro. Urakoze cyane Egide mu Burundi. Reka dufate na Christophe. Wirwe neza uri hehe? Ndi Igoma muri Kongo. Ikibazo cyawe? Yewe icyo navuga ko kwa biriya biganiro ku bwanjye uko mbibona mbona ibiba byose ari feblesse ya leta yacu ya Kongo. Ni gute ibihugu duturanye bimwe biba bifinansa imitwe yitwaje itwaro ariko bamara kuyifinansa akaba nayo byo bibahamagarira ngo baze n'abaganire nayo kandi ari byo bya nyirabayazana. Ndetse kuki leta yahamagaje ibiganiro ari uko umutwe wa M23 wateye kandi ni mwembwe muri za Masisi hose hari hanuzuye y'imitwe na za Rucuru. Kuki batari barahamagaje uwo mutwe za mbere izo zari zisanzwe muri Kongo bahamagaje ibiganiro ariko ari uko M23 yateye? Ndakange ku bwanjye ngatekereza ese kiba kigihishe inyuma biriya ni imitwe y'ibyo bakaba bameze ngaho batayiha agaciro bakaba baje muri Nairobi kuganira iyo zimeze z'imberekeza ariko umutwe uba umeze ngo wicyaweho cyane ariyo M23. icyo nakavuze rero leta yacu yagombye kugira diplomasi nayo kubaga diplomasi ikomeye ndize irapfukama uko bayigiye ibintu igapfukama nayo yakagombye kwihagararaho imbere y'ibihugu byo duturanye. Murakoze cyane. Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe Christopher. Turi kumwe kandi na Jean Pierre. Wirwe neza Jean Pierre, uranyumva? Jean Pierre uranyumva? Jean Pierre ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Ariko bwana Koboyi Olivier, kuri benshi muri aba bahamagaye basaga nkaho batanga ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke mu gihugu, ko mukwiye mwese gufata igihugu ko ari icyanyu mugaharanira ko cyagira amahoro n'umutekano. Ukurikije ibiganiro mwagize i Nairobi, nzi ko hari ibindi biganiro byinshi byagiye bitegurwa ndetse hari n'ibindi byaherukaga byabereye i Kinshasa byahuje imitwe itandukanye yo muri Kivu kugira ngo baganire ku buryo amahoro yagaruka. Hari itandukaniro riri hagati y'ibi mwagiyemo i Nairobi n'ibindi mwari musanzwe mujyamo? Hanyuma wagira n'icyo uvuga ku byo bwana Aimable yavuze kuri uwo mutwe wanyu? yatangira kuva Aimable n'izina ryanjye mwarihengetse ni Cowboy, ntabwo ari Koboyi, ni Cowboy Mushumba. Umbabarire cyane mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda. Umbabarire cyane. Hari izo Aimable yavuze biragora kuba umuntu yasobanura ibintu bidafite ishingiro nk'izo, hari ukuntu abivuga ahubwo ntazamenye izo yavuze nicyo kibazo agira. Yigeze kuvuga je nigeze kurikirana n'ibiganiro bye, namwe muramuzi, niyo radiyo yanyu yigeze kuvugira. Hari igihe hashize muri Bogobogo habaye intambara, ndamuzibuka tuvuganyeho na Ngabo avugana ahakana ko atari bo bateye Bogobogo, arabivuga kabisa, aratsemba. n'ubu mukurikiranye amakuru yanyu mwabisangamo. Bukeye yaje kuvugira kuri Channel Africa, numva aravuga ngo hari ukuntu aribo barashe ibibogobogo ndetse hari n'amatekwa bafashe, no muri izo matekwa zimwe zaje kuburamo abakobwa nk'abangahe barabajanye, sinzi babafite iyo ngiyo babajanye amatekwa, abandi barabica, baje kwicamo nk'abagabo nk'abangahe n'abasore bari 5. aza arandika n'izandiko zabo ziraharafinya ko ari bo bari bafite n'abo barekuye, ndanabizi ko atari nabo babarekuye. Haje kuja mu itsinda rya Maimari akibukira, nibo baje kubagarura aho
n'intambara hagati yabo baragarasana kubera abo bantu ariko babarusha imbaraga barabagarura nta bushake bwabo burimo gusa baje kuzigira ko babagaruye ariko kandi bemera ko babatetse ko bateza akavuyo basenya igihugu kandi nta ntambara yari hariya ari abo bakumira ntabari bahari ari abo batwirwanaho ntabari bahari mu bihugu ngo birazwi hari leta iyo mitwe nta mutwe uba hariya muri iyo mitwe yose ariko amagambo yavuze ayo yari yavuze kandi mubishaka zo nimba bifite ibimenyetso murabikurikirana muzasanga ari ukuri nazo z'ibindi arimo avuga nazo kuvuga ngo kutaja mu biganiro kwawe niko natangiye ushavuga ngo ni ibintu ngo by'abantu ngo basa n'abakoze ngo bya RCD sinzi icyo ari cyo muri East Africa ubwo ntubizi kandi jewe ntabwo ndi umunyamuryango wa RCD cyangwa ndi umusirikare wa RCD cyangwa ndi muri RCD ikindi nshobora kumuvugaho nizavuze ngo ntibatumiwe ngo cyangwa ngo nivuge niba hari undi mutwe wari uriyo hari imitwe yari iriyo myinshi nabivuze munakenera zabaha n'amanimero yabo muzabavugishe nabo bazababwira umutwe bakibukira imitwe witwa nimba FPDC yakibukira hari umusore witwa Justin niwe wari wabaserukiye bari babiri sinibutse undi mugenzi we bavuye hanyina aba bari hari n'abandi undi mutwe sinibuka izina ry'icyama cyabo urimo abitwa ba Rida n'abitwa ba Rene nawe ni uwahi wabo myinshi biramenya kuyibara imitwe yabo bamayimayi bari myinshi kandi bose ni abaha muri aka karere baraturanyira n'abazi kandi bariho bafite n'amanimero yabo inzo ni ukubisha n'aya kutumbuwe yavuze niwe muntu wa mbere bahamagaje namenye mbega iragenda igera naje kumutorera sinzi izo bavuze ko yasubiye kwiretera ko atakibigiyemo izo biganiro urumva izo sinamenye kubisobanura cyane n'izabo gusa nari nshatse kugira ngo kwereka ibimenyetso mpinyurizo yarabeshe ko nta mitwe yabo yindi yino yagiye abo ni abahari bifite n'amanimero yabo n'abandi sinabamenya twahuriyeho n'indi mitwe baziva za Mwenga irimo bitwa ba Lewisi bakuriza amaziyo n'indi yo muri Nord Kivu myinshi gusa uko yari ingana ntabwo yari ntabwo uko zitabiriye ariko bangana ariyo mitwe iri muri Kongo itwaje ibirwanisho ariko bashatse kuvuga ko n'impamvu yashatse kuhaba ngo ari uko bazihutishije noneho kibabura uburyo bwo gutumira abantu benshi abantu wenda hafi ya bose na bamwe bagiye baza badusanga bashatse no kuja kuzisiguramo aho ngaho ko ari ibintu zabaye zihuta bashobora no kuzakomeza noneho abantu bose bakazabibamo niba bafite ikibazo cy'ishari wenda kumva ko yagawe ko batumye abandi we ntiyagenda yihangane wenda bazamutumira ubutaha nizo nari gusubiza kuri Aimable gusa izo sizo ibikenewe si ukugenda ngo tuje Nairobi cyangwa tuje hehe n'ahandi yahabuze bagiye baja kijanye n'izo bavugiye hariya Nairobi jewe uko nabireze wa mugani nubishire hari umuvandimwe wo muri Noro wavuze hari ibihugu bya East Africa kandi kuri nizo bihugu byegereye Kongo cyangwa bizungurutse Kongo kandi zinshi muri zo imitwe yazo iri muri Kongo irwanya ubutegetsi bwabo iri muri Kongo cyangwa se iyo poje ku butegetsi bwabo iri muri Kongo ibihugu bimwe nk'ibi bitatu byegeranye na Kongo u Rwanda Burundi na Uganda kandi nizo zari bihariye sinzi ko wenda harimo amagambo abiri nazo wenda usanga guhurira muri uriya mutwe hashobora kuzavamo intwara nabibajije aho twababajije ukuntu bashobora biriya bihugu bishobora kuza kandi mu biri mu mitwe iduteje ibibazo iri muri Kongo ari imitwe ikomoka mu bihugu byabo uburyo rero bashobora kuza hariya kuja kumva ko bagomba gufasha Kongo gushaka umutekano ko
wenda ari ukugira ngo bafatire hamwe noneho ku bihugu byose bihuriye hamwe buri gihugu kigatanga ikibazo cy'ababagwanya bari muri Kongo na Kongo ikibazo urumva ifite n'uko iyo mitwe yo muri izo bihugu iri muri Kongo bisabye ngo bafatikanye wenda bose babishakira umuti. Numva muri za rigi bishobora kuvamo imbaraga babishyizemo ubushake kuko urumva ibihugu 7 bishyize hamwe nta cyabinanira. Ni ubumwe bashyize hamwe bafatikanya bakareba nyine uburyo barandura. Urumva nimba ari imitwe yitwaje intwaro iyo muri biriya bihugu buri gihugu kiwufite muri Kongo nanone urakibangamiye. Bisaba nyine ko bazashyiramo imbaraga wenda bagafatikanya na Kongo kugira ngo barandure ino mitwe. Ndumva babishyizemo ubushake bashobora kubikuramo imbaraga zinini zo kugira ngo zifashe kurandura ino mitwe cyane y'abanyamahanga. Naco bari baduhamagariye ko perezida yari yavuze ko adashaka twe imitwe yitwaje intwaro ariko y'abakongomani yirwanaho kuko yabivuze. Ndashaka kugira ngo mbashire muri ruriya ruvunge rwo kurasa hamwe n'iriya mitwe yindi yitwaje intwaro muri ririya bihugu. Mwebwe mukaza mugashyira intwaro hasi hasigaye tukiyokipana biriya bibazo mwese kuko arizo muvuga noneho tukarandura iriya mitwe yihariye cyangwa nayo igasubira iwabo. Bageze naho babivuga ko bashobora kubwira biriya bihugu bigahamagaza iyo mitwe yose nabo hakaba ibiganiro iwabo kuko ni nako twari tunasabishije ko nabo bohamagaze nk'ibi biganiro bahamagaje twebwe iwacu na biriya bihugu bihamagaze ibiganiro bivugane n'iyo mitwe yabo hanyuma bafate n'iyo myanzuro yo kuyirandura. Hanyuma se bwana Cowboy kuri uwo mutwe w'ingabo icyo cyemezo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bavuga ko bashinga umutwe w'ingabo uzaba uhuje abasirikare baturutse muri ibyo bihugu. Inshingano zabo zizaba gusa kurwanya imitwe y'abanyamahanga iri muri Kongo cyangwa se bashobora no gukomeza bakaba bahangana n'imitwe yitwara gisirikare iri mu gihugu cya Kongo y'abanyekongo? Nazo babigeraho. Urumva icyo batubwiye gushyira intwaro hasi kubera nyine ngo icyo gisirikare kikageraho natwe gishobora kuturasa. Noneho twe twerekana ko ikibazo dufite ari iyo mitwe idutejeje umutekano mukeya mu gihugu, ari nayo yadutejeje ibibazo zose birimo usanga n'amoko agera n'aho asubiranamo yari aturanye amahoro. Ariko tubabwira ko nta buryo dushobora gushyira intwaro hasi nanone abo bicanyi abo bica abo bateza ikibazo bagihari. Urumva wenda uwo mutwe ushobora kubaho ugahangana n'iyo mitwe yitwaje intwaro yo mu bindi bihugu uri muri Kongo, ariko nanone mu gihe rero bamaze kwemera kiriya kibazo hakaba imitwe ijaga kurezisita yanga kuba yoshira intwaro hasi cyangwa ngo yiyentegere muri leta nk'uko imitwe myinshi yagiye ibisabisha, kuko ikibazo cyatumye bafata izo ntwaro kiba kirangiye. Biba bisabwe kugira ngo basubire mu gihugu babe abanyagihugu babe abakorera igihugu. Ubwo bagiye kubabagararije baba bafite izindi mpamvu zabo nabo urumva bashyirwa muri iyo mitwe yindi baba barimo bakorera ama operasiyo. Urakoze bwana Cowboy, guma kuri telefoni gusa nisegure ku bakunzi b'ijwi rya Amerika ko bwana Aimable uhagarariye cyangwa se uvugira Mai Bilonze Bishambuke twari tumufite kuri telefoni ariko telefoni ye iracika mu buhanga bw'ibyuma. Bakomeje kumushakisha kugira ngo nawe agire ibyo avuga cyangwa se asubize bimwe mu bibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika baza kubaza. Ubwo tumubona turamugarura ku murongo. Reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Andre, wiriwe neza. Andre, uranyumva? Andre, uranyumva? Andre, ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Reka dufate Christopher, wiriwe? Wiriwe neza turara. Uri hehe Christopher? Ndi hano Igoma, hano muri Kongo. Igoma muri Kongo, ikibazo cyawe? Yewe icyo nashaka kuvuga ni uko hari ibintu tubona tukabona biturenze natwe bakongomani. Kubera ibi bihugu byose bya Afrique de l'Est bifite imitwe hano iwacu muri Kongo. None ni gute Kongo
bagiye gushyiramo presiyo baganire n'imitwe yayo. Iyo ni byiza, bagomba kuganira kuko tuzabona intambara irasenya ndiyubaka, ibiganiro aba ari byo bigomba kutugeza ku mahoro. Ariko nigira bihugu bindi nabyo bikaba bifite imitwe iwacu muri Kongo. None ikibazo twibaza ni gute Kongo igenda ikicarana n'imitwe yayo, bariya bagenzi babo bo u Rwanda ndirurwaganira na FDL, Uburundi buganire n'umutwe wawo uri muri Kongo, Uganda iganire na ADF. Ibyo natwe nibyo bibazo tuba turi kwibaza. Ikindi bigomba kongeraho ni uko M23 iri gushaka gutangira kurasa Rutshuru ya perezida w'u Rwanda yari amaze iminsi wowe nyine yivugiye kwaraza muri Kongo. None Kongo ni gute izaza iremera ibihugu bive hanze, bize basunike finance imitwe yitwaje intwaro, na Kongo bamere nk'abari kuyihatira no kuja kuganira n'iyo mitwe yo abo bonyine bari gufinansa. Ibyo Kongo yacu niho twabona abategetsi bagomba kwihagararaho bakabaka diplomasi ikomeye n'igisirikare gikomeye ku buryo batazaza barabaha influence gave hanze gaze gutegeka, tukaba ngarategetse n'ibihugu biri hanze kandi bitwa ngo dufite abayobozi bo baratoye. Nasoza mvuga ni uko Kongo igomba gufata aba basore bacu bari mu ishyamba, ni abana ba Kongo, buri bantu bose bakicara bakaganira, abakongomani tukamanza kumvikana tukihuza, hasigaye itongo rigaragara bwuma ku bihugu by'amahanga ndiye iraseda ku bihugu ngo duteze imitwe nibirangiza bari byo binadutegeka kuganira nayo. Murakoze. Urakoze cyane Christopher kuri icyo usorejeho usaba ko abakongomani ubwabo aribo bakwiye gufata iya mbere bakicarana bakaganira bakaba bakemura ibibazo bafite mbere y'uko wenda ibindi bihugu by'amahanga byaza kubafasha gukemura ibyo bibazo. Icyo kibazo reka tukibaze bwana Aimable, twari twakubuze kuri telefoni, barakoze mu buhanga bw'ibyuma bakugaruye. Uravuga iki kuri icyo gitekerezo cya Christopher ko mukwiye gufata iya mbere mwebwe ubwanyu mukaganira aho kugira ngo mukomeze mu makimbirane hagati y'amoko muri icyo gihugu? aho yavuze neza cyane kuko igisubizo cyangwa se solution ntituzayikura muri Kenya, ntituzayikura mu Rwanda. Ikibazo ni uko hari iyindi migwi yitwaje intwaro iva mu Rwanda iri hano muri Kongo, iva mu Burundi iri hano muri Kongo muri imisozi miremire, iva za Uganda iri muri Kongo. Ikibazo cyacu twenyine tugomba kugikemura twenyine abakongomani, tukicara tukaganira tukagikemura. Ariko ikibazo kiri inyuma y'icyo ni imigwi iri aha muri Kongo y'abatutsi nka Gumino na Twirwaneho na Androide bafatikanyije n'indi migwi iva mu bihugu byo hanze ya Kongo bafatikanye. None ni gute twokwicara bafite iyo migwi bagiye bakorana? Icyo ni ikibazo cyane tureba, kandi ni ibi bintu biba muri Nairobi. Twe twari ko tuvuga ngo iyaba bishobotse Uburundi buganire n'imigwi yabo yitwaje intwaro iri muri Kongo, ibagarura iwabo Burundi. U Rwanda ruganire n'imigwi yabo iri muri Kongo, ibagarure mu Rwanda. Ubugande nuko twenyine abakongomani twicare twumvikane. Ariko ntabwo ari muri Nairobi ariko ariho dushakira amahoro. Kandi kintu uko ni ukuri aho siho dushakira amahoro. Hanyuma se habuze iki kugira ngo mwicarane? Ni leta ya Kongo, ni leta ya Kongo ibikora. Iyo ni leta ya Kongo. Ni kuki tujana muri Nairobi kandi dufite iwacu? Hari ubwo twari twicara na leta ya Kongo mu gihugu cy'iwacu muri Kongo tukaganira
n'umuperezida wa Kongo cyangwa se n'abantu ba guverinoma ya Kongo tukananirana nuko aduha ba maonije akatujaniriya ibyo kabisa turazanga ayo ni amahoro aho amahoro kiyobonekana. Reka nguheze umufano kuva mu 1996 dufite ibita hano muri Kongo, hano mu misozi miremire ya Fizi na Uvira na Mwenga. Mu 1999 habayeho jenoside Makobola. None guverinoma ya Kongo yasubiyeho gutuma wa wundi wakozeho jenoside umukoloneli bita ngo Shetani Muheto yaje muri Fizi hahandi yakoze jenoside. Bwana Aimable nakomeje kugusaba kwirinda gukoresha imvugo zikomeye cyane, imvugo nka jenoside. Ijambo jenoside ni ijambo rikomeye cyane. Uburyo jenoside yemerwa, hari uburyo buhari yemerwa. Ugerageze, ndabizi ko ufite amarangamutima yawe, ariko wirinde gukoresha amagambo akomeye cyane ashobora gutuma abantu bumva ko hari jenoside, kandi ubundi jenoside zakozwe zirazwi, n'uburyo zemezwa ko zabaye birazwi. Niba ari ubwicanyi bwabaye bwita ubwicanyi. Yego, ubwicanyi bwabaye za Makobola ababukoze barahari, kandi nibo basubiye gutumwa iriya za Makobola muri teritwari ya Fizi. Nibo baje, kandi ninde wabatumye? Ni guverinoma ya Kongo. Abakoze ubwicanyi za Bijombo barazwi, abakoze ubwicanyi za Gipufu barazwi, Biralombiri barazwi, n'ahandi hose barazwi. Abo bantu ni nacyo gituma twari dusaba Cour Penale Internationale pour la RDC muri raporo mapping yaza muri Kongo ikajija abandi bakoze buriya bwicanyi. Kandi aya magrupe arume ari hano muri Kongo ntabwo ari yonyine, tutuzemera kuko ari yonyine. Uzi yuko twakamiranaga n'abanyamurenge n'abanyarwanda biyita abanyamurenge kuri none. Twahanaga amasambu tugakamirana na Aburinka nkamuhezinka agakama, Yaburinka kampezinka agakama ngaheza abana. Ariko kuko baje kuba politize n'ayo magrupe arume ava hakurya, asava muri Kongo mu bihugu bindi. Bahinduka bagomba kubikora jenoside. Ibyo bintu twebwe turazanze. Amahoro muri Kenya nta mahoro ahari, kandi ntabwo tugendera muri ibyo bamaze gupfundikiriya muri Kenya tubizi. Uza ko nakubwiye ko bavuye muri Kenya iminsi ibiri ishize baza kudutera mu Rurenge. Urakoze. Reka duhe Bwana Olivier Cowboy. Hari byinshi umuvuzeho, hari n'ibyo uvuze ku bwoko bwe. Bwana Olivier, gerageza usubize ibyo bivuzwe na Aimable, hanyuma dufata abandi bakunzi b'ijwi rya Aimable. Sinzi ko kuguma gusubiza ibintu, buri usubiza ikintu gifite ingingo kandi gifite n'ishusho inumvikana no mu bandi, ushobora kuvuga mu bantu bakumva. Ariko urumva umuntu nabaza n'amagambo wamubwira icyo akavugaho agasimbira ku bindi. Iyo umuntu yabuze icyo avuga bene kuriya nyine arimo avuga. Ariko navuga cyane kuco mwene data undi wo muri none avuye kuvuga kijyanyeho n'uko abona ari nacyo mwaje kubazaho na Aimable yahereye avuga izo bijyanye n'abantu kwigarura umutekano mu gihugu cyabo, kubitega hanze y'igihugu. Twagumye twese tubisubiramo, ariko naje niko mbibona, mbabona kuko umutekano cyane igihugu cyawe wigarurira cyonyine. Bafite igisirikare, bafite ubutunzi, bafite abaturage, bafite igihugu kinini kidafite kitakagombye no kuba gikomokamo ibintu z'inyinjyane z'amoko n'izindi, kubera kuko ari igihugu gifite zose kandi kinini, abantu bose bakwiriwe. Ndetse ureba ahadatuwe ariho henshi mu gihugu, ariko ariho hanini. Ariko naje mbona kabisa ko abantu igihugu cyonyine cyakagombye gushaka uburyo cyiyubaka,
imbaraga kandi kirabishoboye, ariko kandi uburyo bw'imanga bumenye inguge, wenda wasanga inzira nziza babonyemo yo kugira ngo babe bagarura umutekano mu karere ariyo Nairobi bagiyemo cyangwa muri West Africa. Ni nayo mpamvu ntabihinyuye, kubera kuko ntiturabihetsa ngo turebe iyo bizahekera. Wasanga ari umuturi, noneho twe tukaza kubihagarara imbere, kandi bo wenda barabireze bakabona aribo bashobora gukura umuti. Nk'izo Aimable yaravuze ngo se n'igihe cye leta ya Kongo yahamagaye abantu, ni nacyo cyatumye ntaguma guhakana ku jiriya bagiye, nuko babikoze. Leta ya Kongo yahamagaye nk'iyi mitwe, tuvuge nk'izi ntambara ziri ino, yarayihamagaye nawe yabivuze Aimable ubwiwe, namwe mwabivuze ko bahamagaye abantu benshi. Sinibuka umwaka twigeze kujayo, tujana n'umukuru wabo ba Aimable n'abandi yitwa Bernard Saidi n'abandi twari nka 7, mu Banyamurenge twari nka 2, n'abayobozi babo bari nka 5, twese twari nka 7. Twageze Goma tubonana na perezida, bishoboke ko ari nko mu 2020 wenda cyangwa 20 nko mu kwezi kwa 8 kwa 9 ni Mantiheze. Twabimubwiyeho, twarabivuganye, ariko nyuma yazo zarakomeje izo ntambara, namwe murabizi ko zanakomejeho cyane zituma kubaho na ziri, na nyuma yaho gato twakoze ibindi biganiro zaho biraga muri sa n'ahandi, kandi niyo leta yari ihagarayemo. Ntabwo ari nayo mabonesha avuze kuko kubwiye kuko twageze nawe twicarana na perezida w'igihugu wenyine, ariko ntacyo byatanze. Wasanga kubera izo mpamvu zose yabigerageje ntibitore igisubizo, ariyo mpamvu ashobora kuba yarakoresheje. Oje ntabwo nzinyura izo bakoresheje, iyo ariyo yose bakoresha, icyo dukeneye n'umutekano, aho bawubona hose bakawutuzanira. Nicyo twe dushaka. Urakoze. Niyo baje no muri Amerika, niyo baje n'ahandi bakabizana. Urakoze cyane. Urakoze. Aimable we ntabwo namutindaho, sinagomba kumusubizaho kuko izo namuvuzeho birahagije. Ni umuntu wivuguruza, avuga ibintu atazi. Iyo mitwe avuga ngo y'abanyamahanga tubanye, nibo babana nabo, murabizi, murabikurikirana, nibo bagirira nyiriyo leta, ni nayo yasenye akarere. N'ubu bararusha ubwabo, bamwe bari kumwe nayo, abandi bayivuyemo, abandi babasengera, ageze nayo n'abicira barayitse, abitwa ba Mushombe, murabizi ko babishe kandi aribo bari babatunze hariya, abitwa bayihunga bari kumwe nayo. Izo birazwi nibo bazanye iyo mitwe y'abanyamahanga ngo kugira ngo bagire imbaraga nabo bahangane, ni nayo bafashije gutwika no gusenyera no kunyaga izo zose arimo avuga abishe. Izo z'amajenoside nibo ba nyiri majenoside bayazi. Ndavuga za Makobora n'abarimo avuga, yavuga batangiye izo bita n'abo bishe, yaturutse mu bihugu bo aribo basenye mbere bica abantu, bakica bagakora amajenoside, bakagera n'aho bajana n'abasigaye matekwa n'ubu bakibagira babatunze. Reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika, dusigaje umwanya muto cyane kugira ngo tugere ku musozo w'iki kiganiro. Reka dufate Bagaza, wiriwe neza? Uri hehe? Uri Kongo Kinshasa. Ikibazo cyawe? Murakoze cyane, nabakurikiranye. Yego. Ndabashimiye cyane, kandi nshimiye leta ya Kongo kuba yaratekereje ko yakora inshingano zayo zo kuzanira umutekano abaturage, ariko sinibwira ko inzira yabicishijemo cyangwa se uburyo yabikozemo ko hari ikizazaho umutekano. Icya mbere, umutekano w'abaturage ba Kongo ni Kongo yonyine igomba gushaka, kuko biri mu nshingano zayo kandi ntabwo inaniwe kuwushaka. Nicyo gituma kuvuga ngo bagende kubikorera muri Kenya, sinibwira ko hari icyo bazajya. Aimable yari abikozeho, izo nashakaga kuvuga ni uko kubera ko iki gitekerezo cyavuye mu nama yari iheruka kuba i Nairobi muri Kenya, mu baperezida bake ba East African Community. Igitekerezo cyane ni uko
perezida afite amagurupe amwe ari akorera muri kongo ko bonyine kwa gaje cyane bari gukora bakagarura buri gihugu cyagenda gifata amagurupe arme yawo ari muri kongo barangije kate ya kabiri ari umutekano kwari kuganira n'amagurupe arme ari muri kongo kubera ko amagurupe arme ari muri kongo ufashe mu gace ka Sud Kivu sinibwira ko afite imbaraga nyinshi cyane ku buryo yonyine yobuza umutekano kubera ko agenda akora koalisiyo n'ayandi magurupe arme avuye mu bindi bihugu bitandukanye yarangiza akagira imbaraga bakabona guhanya na leta. Icyo kintu nicyo rero numva cyane cyane cyari gukorwa. Amagurupe arme yitaje kubanza akaganira n'ibihugu byayo, barangije n'amagurupe arme nuko nayo akaganira mu gihugu cyabo. Barangiza noneho bamaze kubikora bakumva icyo bashaka, nacyo batakigezeho leta yonyine ikayimpoze amahoro kubera ko nayo irabishoboye. Murakoze cyane. Urakoze Bagaza i Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Aimable, nk'uko Bagaza bivuze namwe mwakomeje mubigarukaho muvuga ko ikenewe cya mbere nuko imitwe yaturutse mu bindi bihugu irwanya ubutegetsi bw'ibyo bihugu ikwiye kurandurwa muri Kongo, ariko nanone hari ikibazo gikomeye cyane na mugenzi wawe Cowboy avuzeho, nuko imwe muri iyo mitwe mukorana nayo. Icyo gihe bazayirandura kandi mukorana. Bwana Aimable. Aimable, turakumva. Intu birwanyeho kugira ngo barindire umutekano abavyeyi babo, abo ngabo babijiye bagumye kwica. Nta mutwe n'umwe biroze bishambuka ari kumwe, uvuye mu Rwanda, mu Burundi, za Uganda, nta n'umwe wavuga ngo barakorana na Ilunga. Si Gumino wawuzanye. Gumino niyo yazanye imbonerakure irazizana kugira ngo zifashe babafashe guhindura ubutegetsi bwa Kongo cyangwa se bace Kongo mu kabiri. Ariko namwe babashinja ko mukorana, babashinja ko tubeshere ngo biroze bishambuke biri kumwe, kandi umutwe n'umwe witwaje intwaro bavuga ko ngo mukorana n'umutwe wa Red Tabara. Uravuga hari abakomeze kubashinja bavuga ko umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi mu Burundi mushobora kuba mukorana nawo. Sibo bawuzanye. Nimba uri muri Kongo, uri muri misozi miremire ya Kongo, si Gumino yawuzanye. No, barabazanye se mwebwe noneho mutangira gukorana nabo. Gatanu cyaginyura kudeta mu Burundi. Nibo bawuhamagaye barawuzana, barawupangisha, n'ubu nyine uri muri Kongo hejuru yabo nibo bawuzanye. Ariko ntabwo dukorana n'abo bantu. Kuko mugenzi wacu avuye kubivuga aho ngaho, kuvuga ngo amahoro abonekane, kuvuga ngo turonke amahoro muri iyi misozi miremire cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo, il faut que guverinoma ya Kongo ibwira abantu cyangwa se abakongomani bose ko imaze kugarura imitwe yitwaje indwaro yose iri muri misozi miremire ya Uvira, Fizi, Mwenga n'uburasira bwa Kongo bwose igarutse iwabo. Nimba ari umutwe, nimba ari groupe arme i Burundi, igaruka i Burundi. Nimba wavuye mu Rwanda, ugaruka mu Rwanda. Nimba waravuye Uganda, ugaruka. Nimba ari Sudani, nimba ari Angola, bagaruka iwabo. Aho niyo tuzarinda umutekano. Icya kabiri ni uko Gumino, Twirwaneho, Android n'abandi bamaze kuza, nibo batumye twebwe dufata ingoho. Nimba twirwana, nimba turwana turinda ababyeyi bacu hejuru y'abo bantu, bagomba kwanza gushira imbunde zabo hasi. Natwe ndi dufite 10 seconde, habe na seconde icumi tudufite, bamaze kuzishira hasi, igomba kuzishira hasi. Reba ku mufano, makanika yaje ejo bundi yarari Colonel Fund muri guverinoma ya Kongo. Ubukeye Sema Samaraza, Colonel Fund muri guverinoma ya Kongo. Ubukeye Mitabu araje, Colonel Fund muri guverinoma ya Kongo. Makanika igihe yaje yavuze ngo naje gushaka umutekano mu baturage bose. Waje gushaka umutekano uhaye ukora ubwicanyi,
kibwakeye kabiri akora ubwicanyi mu bijumba, akora ubwicanyi mu biraro mbiri, akora ubwicanyi mu gipupa, aho hose yagiye akora ubwicanyi. Reka mbabwire ko biroze bishambuke cyane ahantu na hamwe ndango n'amateka yose arabizi barakora ubwicanyi. Kuvuga ngo ubwo bwicanyi bwose bushire muri iki gihugu cyacu ni uko iyi mitwe yose igaruka iwabo, n'aba batumye dufata ingoho, aba bamakanika bagumire batwirwaneho babanza kubishyira hasi kuko aribo batumye dufata izi ngoho. Urakoze cyane bwana Aimable, dusigaje iminota mike cyane. Reka na bwana Cowboy Olivier tumuhe ijambo mbere y'uko dusoza iki kiganiro cyacu. Bwana Cowboy, hari icyo uvuga kuri ibyo mugenzi wawe yaravuze, cyangwa se no kuri biriya byari bivuzwe na Bagaza asaba ko imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga nive mu gihugu, ariko nanone akongeraho ko hari imitwe y'abanyekongo ikorana n'abo banyamahanga? Icyo gihe ikibazo kizakemuka gute? Mu masegonda make cyane soza ikiganiro. Bwana journaliste, ari ikintu wose waraho neza kuri uri kuvuga. Ndashaka kuvuga ko kuri izo ngizo nari nshaka ko icyo navuga ni kimwe nuko icyo ushobora kubona gikwiriye kinini mu kuri buhari nuko iki gihugu cya Kongo ibibazo gifite bikomoka cyane mu mitwe yitwaje intwaro yavuye mu bindi bihugu, ko kuri ku micafuko cyangwa ku bibazo zateye kino gihugu, kandi icyo bifasha nuko yoshira ikava muri Kongo. Nkaba nk'igitekerezo cyanjye notanga nuko byari bikwiriye ko iya nama igiye gukomeza kuhaba ya Nairobi n'ibindi bavuga, hariya hakagombye kwicara ibihugu ariko bikicara zose bivuga ku mitwe yazo. Kongo ikavuga hejuru y'imitwe yayo, u Rwanda rukavuga hejuru y'imitwe yayo iri muri Kongo n'Ubugande n'Uburundi, noneho hariya bakahafatira icyemezo cy'uburyo buri gihugu gishobora kurangiza ikibazo cy'imitwe yayo iri muri Kongo, hakabona no kuzaho n'ikibazo cyacu, kuko cyacu kiroroshye cyane nk'uko Bagaza yabivuze. Hano imitwe iranga ifite imbaraga nkeya, iroroshye niyo mu gihugu, ntinaniye habe na leta ya Kongo yonyine, ibinanije n'ibindi biva mu bindi bihugu. Kumva inama notanga nuko hariya basubiye kugira ibiganiro, noneho bakavuga hejuru y'imitwe yose, kandi buri gihugu kikavuga hejuru y'uburyo gishobora kurandura no gukura imitwe mu gihugu cya Kongo. Gikurikiyeho nanjye cyane mbona kuko ibi bibazo Kongo yabishyizemo imbaraga, nta mpamvu yo kugira ngo uje mu bihugu bindi bisanzwe z'abanyamahanga. Hano yuzicarira yobona igisubizo cy'ibibazo biri muri Kongo, cyane bijanye n'imitwe yitwaje intwaro y'abakongomani ndetse n'iy'abanyamahanga. Ni igihugu kiriya gifite uburyo bwose gishobora gushakamo imbaraga mu bakongomani ubwabo, kikarandura izi ntambara kitarinze kuza mu bindi bihugu. Cowboy Olivier wo mu mutwe Gomino, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Akanya katubanye gato, ariko tuzashaka undi munsi kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomeye cyane gikomereye abaturage bo muri ako karere. Wakoze cyane. Murakoze. Aimable Nabulinzi, umuvugizi wa Mai Mai Bilonze Bishambuke, nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Nk'uko nari mbivuze, tuzongera dushaka undi mwanya tuganire kuri iki kibazo. Wakoze kutubonera umwanya bwana Aimable. Murakoze cyane. Nshimire namwe inshuti bakunzi mwari muduteze amatwi. Nshimire Engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nshimire Dieudonné Cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru nisegura, kandi nsaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye musaba ko mugira uruhare muri iki kiganiro. Umwanya watubanye muto, ariko iki kiganiro tuzagikomeza n'ubundi kuko ni ikibazo kireba ubuzima bw'abaturage muri ako gace mutuyemo. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.